I've lost 24 kgs net. 40 kgs. I'm now wearing lots of clothes that belong to my children. Kei te whakaaweawe tēnei kaupapa Hauora I ngā whānau putanoa I te motu kia hono atu. From tonight, I'm inspired by some of our whānau here that, we just set some goals. I want to hit 40 kgs. Nui ake I te 2,000 tāngata I huitahi mo te Hauora. Ko tā te tahi o ngā pauako a Kimiora Webster, ko tōna take I uru atu ki te kaupapa nei, kia roa ke tōna oranga mo tōna whānau. Ko te tikanga ka tai atu ai ki te pakeke, ki te 65 o ngā pakeke. Engari I roto I te hitori o toku whānau kāre āhei o kāre tika ana kia tai atu ai ki tērā pakeketanga. Nā runga I te taumahatanga o te Hauora. Koe nā I tahuri ai ki tēnei kaupapa. Whakapakari ake I te tinana. Kia noho tonu ai ki te tūtaki I tatu kōtiro, tōna rua te kaumātahi. Ko Tracy Bayliss, te kai whakahaere o Te Kura Ora, I timata I te tau 2023. A tōna wā, I huri a Tracy me tōna hoa rangatira a hare rua kia tū hei kaupapa Māori. Nā, kua nui ake I te 2,000 o ngā kai whakako, kua hono atu. I'd tried all sorts of different weight loss programs before, and it was always a really lonely journey. Like you just thought that was something that you had to do on your own, but actually when you've got support and you've got a crew around you that you're being accountable to, just makes it so different. People's lives have been turned around. You've seen some people losing 20, 30, 40, 50 kgs, 60 kgs, and you see them up there talking, crying because they've been given a chance in life. Now they can see beyond the next 2 years. I timata a kāmaka Manuel me tōna hoa wahine a Chelsea I tā raua haerenga Hauora I tērā tau. A kua heke a kāmaka I te 3 tekau kirokaramu, mā Chelsea kua heke te 2 tekau kirokaramu. Ai, paenga mo te heke ngā taumaha o te tinana, ai, ka pai tira, engari paenga no hoki mo te ora o te wairua, te ora no hoki o te hene ngaro. Collectively, as a whānau, we've lost over 200 kgs. We just want that to keep going, and we just want to keep sharing that aroha. I mua I te hui ka tū ki poi hākena, ko te whainga nui a kāmaka kia heke anō I te tekau kirokaramu, kia tai ki te 4 tekau kirokaramu kua ngaro. Ko tā Chelsea, mā tēnei kaupapa kua tutuki wawata, kua tūwhera hoki I ngā whea kumaha mo tōna whānau. Hali tai te pitama, Tahu News. Ko te reo, te take.